vanoi pumpi ahin nidan tin in tanglo hil in mi pule hui kung ho hi sangko le zangawal aleng le zingun hi life plan tracker a ivet a hi le leisit pumpi hi hui ten abuk dimu bang lewin hui kung adim lhazing in hi ahin la leisit chungun phobem ho hi hui kungin azot ngai lo a hi lo le azot thailo namun aum kinin hi ahi le ipidinga hichimun ho hi hui kung ho in azot lo hil ahi dem ti hi lungdon umta khat he tuni ahin hichimun iseina ho wa hi ipizia hui kung leng le lo a hichilai chung ho hi ipizia azot lo ham ti hi in saiding wa hi agupna achun Tibetan plechu akitin hichi Tibetan plechu mun hi 25 km a len ahin gamku in a hup sung alai lunga he geographically I vet kit a hi le Tibetan plechu hi mun a hi lo le gampoi mo ta khat a hi kin he azi chu China te adinga Tibetan plechu hi zot pa a Europe le Middle East gam bailam cha a thunna the hi ahin la hi chigam chung zon ahin hui kung ho lengal kai thailo wa azot pai ji lo hi azi pen ta choi le hi chimuna mul sang ta ta ho ji hi hi chimul sang ta ta le len ta ta ho hi China gama kuna Nepal chule Bhutan hinzot pa a Afghanistan gam chan ge a hung kilung lut pe hi he chimuna mul ho asan dan hi alang pia fit sang som le sang li ahlingin ahin commercial ti chu mi pule hui kung ho hi alang pia fit sang som thum le sang nga a sanga leng ji wa hi chuti e hi le hui kung ho hi mul ho sanga ha ta a sanga leng thau kit ma wa hi ti mu the hi ahin la emergency phan ho ting ham hui kungin buina ahin tu phan ho ting le hui kung tol hon mi pi asunga to ho ahu do zo theina diu hi minute som ni bo aneu na hi hechi minute som ni sunga hi fit sang som thumle sanga sanga leng hui kung chu fit sang som chana ni ma hungleng su ding hi ahin Tibetan plechu a mul ho sandan chu fit sang som le sang li a hi le hui kung tol hon mi pi ho ahu do diu dan lampi thailo hi chukeu hi lowa hui kung tol hon Tibetan plechu hi a ho ji lo naw aji dang khat chu a hi le hechimuna nung hui ho hi hat ta ahin mulin ananan ting le van lam zunin anung to jiwin hui kung ho len dan asuboi le na hi anga na dinga chun volcanoes 2022 January tha chun South Pacific Ocean a Tonga Island kiti namuna chun tuinuya kuna volcano anapu ke ne he hicha kuna hung khudo mei khu ho hi aseji lo in alenin sangta in akitung do ne he hichi thil su hi satellite azong record anabol do win hichi a video clip chomcha ga ki mu hi he hichi mei khu ho hi van lama fit sang khat le point som ku chana sangin akitung do e ti record anau min he hichi mei khu ho hin itawang hui kung hi zong le bailam ta asu sit a tu sit a tu sa jing the hi hui kung amai lam le a window glass ho zong asu ke zo a chule a engine ho jing zong asu sit zo hi 24 June 1982 kumjong chun hui kung khat hi London a kun New Zealand chan volcano mei khu hola zot pa in anakhul jin in hi 1982 phalaya hi hui kung sunga beri chep kiti ho hi anaki phalpi na lai hi ahile hichi volcano mei khu ho chu hui kung sunga ahunglut phat chun mi ho chun mi khat to in beri a chep a akhu ki ve den dan in agelun hi ahin la crew member le pilot te ni chun hichi mei khu chu surfer anam dan ahin hedo hontan che chun thil si khatwang aumi ti hedo hontan hi hichi mei khu ho chu hui kung a engine la ho ahung lut phan in hui kung chu ahin ading bang in aleng thei tapun hi hichi hui kung engine li ho zo si chu khatcha ai thei tapun hi ji chun fit sang som thumle sang sagi sanga leng hui kung chu fit sang som le sang ni chana ahung leng thasu tan hi hinla wang phat ta in fit sang som le sang ni apha su chun engine li ho la a thum ho chu ahung chi zom ki thein hiti chun anai pen airport khara ima boilo hil in anakinga thein hi hichi thil su zo akuna chu hui kung tol hon volcano mei khula mong monga hi hui kung tol ding ana khaw hi tai ali na achun crater kiti ho hi leisit mun phabe ba hichi crater tia ki he mun atong lin ta ta ho sunga hui kung alen hin hui kung dinga thil si ahin lu thei hi vanoi pumpi ahin hichi asteroid impact crater ho hi zakhat le som sagi au min hi hichi keu hi lo a mining companies hon a khut tongu izat ham khat zong om na lai hi
hichi craters ho hin sangta aleng hui kung ho wang sit na ima alut theipun a hin la crater chung zone a nim cha aleng hui kung ho dinga wang boina ailo le tu sit atu sa thein a hi azi chu hichi kotong ho hin hui kung leng ho hi a hip la thein a hi crater ho anuya hin huisa akisim do be jing in hichi huisa ho chu achung langa hungleng do a hui avot ho hi crater sunga hi a hip lut kit zia hichi hui avot le asa hi kisukhom a vortex effect kiti a hin sim do ji hon hi hichi hin crater ho dia hi a hip thei bol theina khat zong asim do tha ji hi hichi a hi hui kung tol ho hin crater namun ho a hi sangta ta aleng ji wa hi athum na dinga North Korea hi vanuya gam nial lo ho la a khat hi aji chu ama hi agam lei sit kyu hilo a agamu airspace hi tizan ta khat chu hi aji chu North Korea military ho hin information imacha pilo in anup nu phat ule missile test bol nan a hin kap ji bin hi adi ta hi ding le hi chita bang ho hi announcement ki bol ji a lunch kun ting le hui kung tol ho to zong ki jamat masaji wa hi chitabang information hi North Korea a thailo ji a hui kung tol hon North Korea chung hi a ho pa ngam ji lo hi ani na achun Saudi Arabia gama Holy City Mecca kiti hi vanoile sina Muslim te adinga mun hoile mun nom ta khat chule mun poimo ta khat hi mi abang chon hi chilai mun hi center of gravity ahin asat je a hi hichimun achung zone hi hui kung le bacha hon a ho pa thei poi tin ata sanon he ahin la adi ta chu a hi le Saudi government in hichimun chung zone a hi hui kung len le ding a kha ji zo hi aji chu a hi le security reason ti chu hichimuna hi gam chum chuma ko na hung muslim mi khat ve jinga zong alak nga sim umuwa hi itihama boina bang hung khatale mihim alak in thina atu jing theu hi hichi hoje a hi chi chung zona zong hui kung kichi sa zelo a hi akat na chu a hi le area 51 kiti USA gam Nevada a 7500 square kilometer a len hi chigam sung hi US Air Force hodinga top secret area khat hi area 51 hi atila bula kuna kinil kibona controversy tampi hung to pe a hi tai mi abang chun hichimun hi USA te dinga galman cha agu a kisim na le midang ki het sa lo man cha ho ki koi na le kisim namun hidingin ata sanun hi chukeu hilowa UFO a hi lo le alien ho namun a hi tia jong sayun hi amun hi mulin kula alailung hi leisit mama akun ga mobile hilo hi hiji ahin US military in hichimun hi no fly zone tin a khaun hi itihama commercial hui kung ho khat to hichi chung zona hi ahung len kha a hi le area 51 a thunei hon mun chuma alen do loi chelna dingin thu api jiwin hi itihama hichi hui kung tol ho chun thupi manglawa alen na ngai wa alen te ule US Air Force hon hichi hui kung chu akap hla jeng thei naw thanei na jong aneun hi hiji a hi area 51 chung zona hi hui kung leng ji lawa hi dunia dingin hi chan chui ta tin video kiting leki mukit din ke tin ve na bon chawin stay safe and stay blessed.